vulavula timhaka ta ku mina ni wela ka vanhu lava va ngo kokwani Chauke va va nyiketela mali, loko va nyiketela mali kokwani Chauke va lava support va tsandzeka no va sapota kumbe va promotela swa vona. La i sungula kwalaho. Xo sungula kokwani Chauke leyi ni director ka n'wina kokwani Chauke sweswi, xo sungula kokwani Chauke loko mi ta sungula ku ni tiva kokwani Chauke n'wina mi tsakelini swinene ene siku leri a ma ku xava baki leya ya n'we ya GD6 mi ni kumi ka xilumani mi fika mi ku manager ni mi rhandza ngopfu hi tlhe hi endla content swin'we mi ni kombela ku endla content hi ku a ku ri ti 10 ta November hi ri kwala ka Xilumani hotel leswi swo taniya hi endla content ne kokwani Chauke you gave me 2000 rand ni nga kombelangi mi ku no ku tsakela manager ta tlhela ni ku bukela kwala va kona kokwani Chauke ka n'wina va ta kombela mali va nga mpfuni nchumu, va nga mpfuni nchumu just ku munhu dumini na ti likes va ta teketela mali ya n'wina va ku ti influencer. Kokwani Chauke ni rona n'wina sweswi mina mi rhandza blind Botlores na mi rhandza a ni mi pretendeli mina ene a ni voni need ya ku ni mi pretendela because mi loko ni nga ku rhandzi na komba na loko ni ku rhandza na ku komba. So n'wina mi wela ka vanhu va mina lava ni ma hloniphaka ni tlhela ni va rhandza ni va twisisa blind. So kokwani Chauke na va twa vanhu veri ku na vanhu va ta dyela timali na boss lady ni va twi va vula no mo namuntlha va ku na vanhu lava n'wi va nyikaka timali. Ni kombela ku list boss lady leswi va nga swi endla namuntlha hi ku ya mina swi wrong ku loko va vula swilo va nga vuli mavito then ti-fans ta vona ti-followers ta vona ti fika ti hoxa mavito ma hina hi boheka ku ti hlamulelela based aka live leyi va nga yi endla. So 2000 leyi ni vulavulaka hi yona vanhu va nga ku vutiseni a ku ri 2000 ya yini kokwani Chauke mo fika va ku manager ni ku nyiketa 2000 no ku nyika a vo ni nyika a ni nga kombelangi va fika va nyiketa 2000 va tlhela va ni bukela hotel Xilumani ene hotel loko va ni bukela ni khensini because ni na vona va ku vo ni tsakela va tsakela mahanyelo ma mina leswi ni nga ti khomisa swona va ni vona swi ri nandzu. So lava ku va na ntiyiso boss lady va yi ka live nyamuntlha boss lady va ya ka live va fika va hlamuseta leswi a swi ri ndzeni ka vona na mina boss lady ni kombela ku vulavula leswi nga ndzeni ka mina. Boss lady va behe masivi swo tala va ku na vanhu va 2 va rhandza kokwani Chauke ku na vanhu va 2 va zonda kokwani Chauke ku na munhu wun'we a endla ku ti-comments karhi ti vulavula se ni lava ku hlamula base ka ti-comments hi ku ya leswi va nga vulavurisa swona boss lady live mi yi vonini. I respect you boss lady a ni tsundzuki ni tshama ni vona problem na n'wina mina na siku na ra 1 mara nyamuntlha hi vuriwa vanhu vo ta va ta endla ku dyela kokwani Chauke mina Philani a ni se tshama ni ta endla ku dyela ka kokwani Chauke mina. I appreciate the man, I appreciate my brother Botlores, I respect you. Loko mina ni dyela mali ya kokwani Chauke ni drain toilet kambirhi hi ti 11 na hi ti 19 ta December last year. Se no loko ni dyi mali ya kokwani Chauke a ni dye mhaka ku a ni drain toilet a ni lo tirha mina loko ni dyi mali ya kokwani Chauke ni dye ku tirha le n'wana vo ni nyika like anybody else a ndzi tshama ni endla swa ku dyela kokwani Chauke mina. Kokwani Chauke i munhu wo rhandza ku loko va tsakile va ku nyika leswi va nga na swona. Na the other day ni nga na va xeweta va kha va hlantswa va manager nghenisa mavoni yi hlantswa ta yi hakela. So vadyeli va mali ya kokwani Chauke lava ni nga ta ku maybe va yi dyini i Gaza Bosha, i Mgobozi, i Chavi ka lavo tiveka hinkwavo va tivaka va nga ta ku ri va yi dyini mali ya kokwani Chauke lava ni nga va mention hinkwavo lava ni swi tivaka ku mali va yi dyini. And a ni vuli ku ri mina mali a ni yi dyangi mara mi nga ni werisi eka vanhu lava va nga mi nga ta ku va dya mali ya kokwani Chauke va nga endli yini. A ndzi tshama dya mali ya munhu nga tirhangi mina mi ni va lo tirha mina mi hard worker a ni rhangi ni endla content ku ta kuma mali mina a ni na ni loko mi ku na protobvoro ya matoto a ni tirhi protobvoro mina nga ntambeli mina
amberiwa mina I know my story. Kokwana Chauke loko vona va ta ku na vanhu lava nga va supportangiku basic ka xitori lexi va nga xi vulaka xi relatiwa hi boss lady aka live, a va fanele va boxa mavito boss lady, ende ku za mina mi tlhela live leyi la ku yi endla la ku ti basisa ku boss lady swani vito ra mina loko ku ri koho mi ri vekela, because ti-comment letiya ti kha ti talatala laha ti ni mentionini. I was traveling suka kaya ni vuya Joni mara ni nga ri na network ya kahle, ni n'wana tlhela ni fonela ku tsutsuma ka boss lady ve le ku vulavuleni ve ri wena u endle yini. Accusation without a proof is an offense, and I cannot be here and go boss lady why mi vulavula vito mina, you never mentioned my name, but I can tell loko mi vulavula hi munhu loyi a nga support kokwana Chauke n'wi mi n'wi zondaku mi nga kumaniku na yena boss lady, mi vula mina hambi nga vulangi vito hi mina. Loko ku ri ku u kona n'wi boxeni hi vito mi nge n'wi boxi cause ma swi taku hi mina, and loko ku ri mi zondela hi boss lady mina ni swi tivi a ni tshama ni holova na n'wina mina na ti-live ta n'wi ta TikTok na nghena ni joyina na vo Maseve lava va le ka xikokwani mi kuma vitana no Maseve a ni tsundzuki ni na problem la n'wina boss lady mina, and a ni tsundzuki ni hleketi ku ni ta holova na n'wina hi lwela yini. A ni tsakisi vanhu mina hi munhu a nge tshama tsakisa vanhu hi mina. Namuntlha na ta vulavula ntiyiso, vadyeli va mali ya kokwana Chauke hinkwavo they never made a support leyi ni nga yi endla mina. From Joburg ni nga ri na movha, mi no badi ra ku swo fa swikombeteliwa ka mina, ni sukile Joni mina la ni akaya ni nga ri na movha, ni hayika mi kha mi hleka kwala mi xerela tipost mi ku ya vanghana va ku jikeli vo Gagashi va ku jikelini vo Chavi, mi kha mi hlekisa hi mina la. Ni khandziya hi Friday ya ti 18 ta November ta April ni ya kaya ni ya meka sure ku ri kokwana Chauke ni nge mpfalela handle mina da ni ri koho ka event ya n'wina, and which I made it ku ni fika kwele. So loko vanhu mi fika la ka ti-comment mi la ku ta tsakisa boss lady mi vulavula hi mavito ma mina mi ni mention ni vona na Blanca mi endla status vo Blanca mina mi ku ri va vula mina hi mhaka ku ve ri ti-influencer ta ka Gaza mi ya dya mali ya kokwana Chauke mi nga va support. Famba ka timeline ya mina ni poste ti-gig ya kokwana Chauke 4 times. I was on a mission leyi ni nga hakeriwa mali ya ka Spikos ku ri ni fanekele na hamba ni posta gig leya every day, which I did. I was never on a mission ya kokwana Chauke mina ku va ni posta. Ni na ti-WhatsApp ta tlhela ni mi kombisa na ti-WhatsApp ta endla screenshot. Kokwana Chauke mi ni nga tlhela ni pfuka ni va fonela ni va byela ku ni kombela mi ni sendela matafula na ti-price ta swilo swa n'wina ni mi postela. Va ni sendela va teka nkarhi va ni sende swi ri 4 ku ri posta ya mina, posta ya matafulu na posta ya manghenelo ya swa ti-general na swona swin'wana swi nga ta swi endleka laha. Gavaza Chavi a va ri ti-MC a va nga ri kona ka event, mi le ku swi vulavuleni kwala so Chavi a nga zangi na siku na ra hi 1 a posta gig ya kokwana Chauke. Boss lady loko va fika va ku na vanhu va tsandza ku vula vito, boss lady vulani vito mi ku Chavi, boss lady mi le ku chaveni. Loko ku ri ku mi vula ku va fika va ka ti-comments teta mi ku Gagashi a supportiwe kokwana Chauke va suka kaya va ya 17 mara voho va tsandzeki ku ya ka Gagashi, tsandzeki ku ya ka kokwana Chauke loko va endla grand opening. Vulani vito boss lady mi ku na Gagashi because vanhu se va lumetela mina vanhu, and loko n'wina mi ku a va vulangi vito ra munhu you don't know leswi a swi ri ku humeleleni laya, pressure hinkwayo vuya ka mina. Na mi twa la mi le ku vulavuleni ku ri he a va zangi va vula vito ra munhu, loko va za va nga vuli vito ra munhu hina hi chava ku vula vito ra munhu. Munhu loyi a nga yangiwi ka kokwana Chauke loko va pfula i Gagashi, ni chava yini. Munhu loyi a nga yangiwi ka kokwana Chauke a ri MC a buku ku va MC i Chavi, ene Chavi a nga zanga a posta na siku na ra hi 1 gig ya kokwana Chauke ni poste ka hi 4. Loko ni suka laha ni kha ni kala movha karhi mi hleka vo nyangiwako ni famba ni ya le gigini ya kokwana Chauke leyi ni tlhela ni fika ni xava ti-ice tropes ta yi 18 ni ya yo bill ya koho hi xava ti-plate ta yi 2 ta swakudya na mathikithi ma yi 4 mo nghena ma vanhu lava ni famba na vona mina. I was going there to support kokwana Chauke. I even paid na speed point ya kokwana Chauke xi tsaliwe ku ri Lawrence Dolly Water Drilling, ni na xona la Lawrence Dolly Water Drilling i receipt leyi ni nga na yona ya kokwana Chauke ya bill ya mina ya 1.6 yo sungula ya ti-ice tropes ta yi 12. So until loko vanhu va ta fika va vulavula matoto va vulavula
va vulavula vudobori lava la ta endle mavito hi vito ra mina for my name I will fight for my name ni ti aki vito ra mina hi nexe a chavi munhu ku ta fika la ku rhumela no ti builda ku ta fika la and I will never allow anyone a ta fika vulavula mancimba hi vito ra mina na byela straight a chavi munhu mina la a ta tshama pfuka na munhu sukela munhu mina sukeriwa n'wina mi ngo fika mi ku boss lady wa vula vito ra munhu hi n'wina mi nga tlhemelete screenshot wa mi rhumela musi mi tlhe mi hi foyinela van'wana mi ku boss lady va le ku bifeni sweswi la ku hlamula boss lady na kokwana Chauke no va hlamula no lovula vona boss lady kokwana Chauke a no lovula n'wina ni hlamulela ku vanhu va swi tiva ku ri leswi mi chava ku swi vula leswi vanhu va nga swi vula mi ta swi boxa mi vula Chavi mi vula Gagashi loko mi vo mazengixini na helele mi le ku bayizeni ngopfu mazengixini na helele mi le ku phapheni blind bayiza sweswi mi va ku swi endleni loko vo n'wina mi fika mi ku hi hina hi rhandza kokwana Chauke hi tlhela hi va lwela hi hina hi ri vambirhi mi fika mi khota clip liya why swa hina mi nga vuli emazengixini mi tshama mi nyika kokwana Chauke mali kumbe ma sapotana kumbe ma nyika mali moya kwalaha va fika va bye ku vukula ntirho wa n'wina mi vukula loko mi lava ta vukula a mi se tshama hi mi fika hi mi nghenelela ka vukula loko mi tholi ku ya vukulani mara mi nga ti basisi ku lava ku tlula hina mi tlhela mi swi endla ku hi swi vona sweswo hi nga swi lwela sweswo a swi hi chavisi na switsongo mi le ku speculateni ka thyaka ntsena ku dyambu rixini vumazengixini na mahelele mi le ku khoseni ka division yin'wana mi nga yi tiviki kokwana Chauke na boss lady a ni va ha pimeli ni va langeli va hanya yini mina i family liya ka Chauke and I respect it and na vuxaka bya kahle na vona mara leswiya swa ku ri n'wina mi ta fika aka tinyimpi ta vona mi la ku la ta nghenelela hi ku va ku dirego mavito ma hina hi ta swi lwela ra mi vito nge ri khumbi mina na ku teka head on toe to toe a ni chava na munhu mina laha a ndzi tshama ni pfuka ni gwajisa munhu mina ndzi tshama ni pfuka ni khometa swa van'wina mi swi languta ni khometi ka swin'wana mina a ndzi tshama ni pfuka ni sukela munhu out of the blue a ndzi tshama na siku ra yi-1 mara nyamuntlha mi yima teka khoti mi ku ri boss lady va vula hi mina vona ntsena va yimelela ku ri vambirhi he boti hina boss lady na kokwana Chauke a va sapota suka mbilwini as much as kokwana Chauke va lava request ya mina va ku philani kombeta drainela na siku leri ni nga famba liya kwala ka boss lady va fikini ku va dlaya tihuku laha hi vuxaka lebyi ni nga na byona va swi tiva na vona ni fikini va byela ku boss lady va nga ri kona hi phone va byela ku va ku leswi nga na swa boss lady because of leswi va swi rhandza and then kwala va byele ku manager u tekini va ni phamela na marhumbu boss lady ni teka na marhumbu hi vuxaka lebyi ni nga kona byona kusuhana vo ku ri mina I live simple life you want to come alive and you love them complicated because you love things but no hanya simple ni fikiri kombela marhumbu ya huku kwala va nyika komba ka na vuxaka na vona na vuxaka byo biha na vona mara nyamuntlha hi vona ti-comment la mi vulavula ku loko se mi lava ku ta dyela mi ku he njhani ni le ku teni ka mugobhozi bra mina wisana loko va fika va vulavula statement swa vona a va swi clarify swi basa and leswi endla ku ni katsa vito ra mugobhozi i ku mugobhozi ni xona swi ta ku mali ya kokwana Chauke u dini mara a va yangi ka event ya kokwana Chauke mina ka event ya kokwana Chauke swi ni vava ngopfu ni fambe ka kokwana Chauke hi 4 ka reaction damu ni rhambile vanghana va mina vo Gajeni a hi ri kona leyi ni rhambi ni nga va vuli hi mavito cause van'wani ti-figure to ka ti nga lavi ka social media hi rhambanile hi ya leyi ni va byela ku namuntlha hi kun'wani hi ya ka kokwana Chauke ka grand opening va ni yimela ni za ni fika loko hi fika then hi xavetela byala mundzuku ta posta ta ti-proof ta swilipi kwaswo swi nga xavete byala swa vanhu lava nga ya na mehe kokwana Chauke tlhe ni katsa na swilipi swo swi nga thepiwa hi foni ya mina na swilipi swa yi-3 nga thepa laha mathikithi lo xava hi ri 6 ni fika ni hakela 5 hinkwayo laya hi mali ya mina I can prove it na proof la Chavi a nga yangi kokwana Chauke a nge tshama posta ra kokwana Chauke hi ku boss lady va chava ku vula ku Chavi na yena a nga tangi mara hi n'wi bukini mara loko kokwana Chauke va a lava mali va n'wi nyika a va volovula va chava yini a va fana va volovula a ni mali va le ku dyeteleni kokwana Chauke a va fanekele volovula va chava yini timbambu ta n'waka loko xitifiketi xi nga khumbini xitifiketi lexi xa kumbe picture a tela vutomi byo hanya ku ta mphirithante loko ni nyela tsak ni sukile Joni nga ri na movha no va na badi Chavi luya ku vi na nkosi kaya wa munhu loyi ni nga n'wi tiva mhaka ye Chavi movha ya mina fika yi staka kaya yi bisiwa kosini movha yi sala na ra movha sweswi
Hi mhaka ku supporta, ani ya supporta Nkosini. I was not even related ka Nkosi wanika wona mina. We're not even friends. But because Chabi was close to those people, I supported Nenesi Yamova, not Steve. I've been supporting Gagashi mina. He's my friend. Even now, I'm going to support GGR, Akamafasi, Gianni Fan Day, Family Day. And he young because I'm Ramova. He was Amaribeno hosting Gagash and young because I'm Ramova. I was in Gianni supporting Kokwanchoke because of Ilan Rafika Lakona. Now beg Yamine and Nike. Ile la beg ile and this and offload ile. Take some money to prot of Voro, if I'm a Dela Kokwanchoke, what Blanca logo send talk Shuramugo, and I Dela Kokwanchoke, the Dela in Kokwanchoke mean. The Dela ini. Ni Dela ini mean. Kokwanchoke kanet, ne? Bam Funa Coil, Marlock, send talk Shurama Sugela in. What go Bozambiangli? He will forget blah blah with. What Chabamiangli? What Gagasha Mayangli? He will find blah blah word. I'm blah son, I'm blah blah meal. And the mere work of Bosley to comment him Chagula, I will boss ever could have Mambiri, don't have Bosch Mabit. He could have Manaro, don't have Bosch Mabit. And now Bosha, Zack Bosha. It's Chavi, not Gagash, not go Bossy. Boshi in the mirror. Chavai. That's it, let's talk. Minha body. Logo se mora com marajo se entra, me tamta nyela men. Men ani kana transport kwa. Logo lift ni komela lift tu aka. Hey jaja badrero. Tita tu mo fatinaro. Hey nge skoti ko, nge skoti samanda. Hey magabu gono le dreaming ni loyal sana na zone. I don't fake life man. I live life. Ya mi na zita man fake life la. Tikhambi tinga shatu mo va klem gero ngati won kwa. Tikhambi. Asuburiwe. Hala kovo. Mina when I do things niswendla kasuka ka mina. Anila ta endlela bonwini. Mina kwa Facebook mo fuka mplana kula tana leswi swona makona bonwini mi. Ona makona bonwini mi. Mara tiso maka ku boss le jogo endla live liya. Va vulavula la ka mchakula ta bosha mavito va ku kuna vanhu vambirhi ora vanharhu kuna lava ngizondaka. Ka lava ngo va ngizonda ende uya support va vula mina boss lady. Uto chaku swivula hi vito ku philana ni ngulavi. Emnena hi kotana. A vula ngvito ra mina mara can tell. Wabula mina boss lady. And loko va nzondelela ni Steve, cause ni na va supporta mina le. Tlhe ni spenda mali yo fika 3,800. Ni xava, ni va supporta. A ni tshame na Xungi Rangani, a ni tshame na Mr Post, a ni ri na Thembanyati. Tinqambi to tala ti performa laha ni na tona mina laha. Ni famba hi fona punti ko kwa Nchauke, n'wina mi nga khometeni kula ta xurha hi mina. Mi ku Phonywana nga ri kona, Phonywana nga ri kona. A ni ko kwa Nchauke mi famba hi fona punti. Munhu loyi ni nga famba na yena a ya siya ndlwini igajeni. Se loko mtlangu xurha laha mi fika mi ku philani ka kokwana Nchauke i yela vudela a na vudela kokwana Nchauke mina tirha na hardwork mina na phanda na chonisa ni endla swikwaswo leswi lexi yaka xi nga na mali no nghenisa nhloko mina a mi hardwork a tshami mavoko mina na loko mi ku na dyela ku na protocol mi langutisa ku ni dyela mali muni mina hambi ku ri mfundhisi voxe mfundhisi eSipho ra Gyazo loko za va ni tlhavela hi xitalo va vona swi vona ku ri la ku pfuniwa a ni pfuki ni rilela mina va ngo ni byela ku maphili wa mina ni ku pfuna yini mfana wa mina ni va hlamuseta mfundhisi mina ni hava yini mara ndzi tshama ni pfuka na ta khidzama ni rhanga ni endla swilo ku na ta ku mani a kota ku ni dyisa a ni busy swona swi swa protocol byo vo n'wina mina mi nga tambeli mina mi twa ku xona swo mi tamba hinkwako laha boss lady va endli live kwala mi chava ku vula ku va vula Gagashi mi chava ku vula Chavi mi chava ku vula Mgobozi mi chava ku vula lava nga yangi hi ku le va support kokwana Nchauke va tika mina ta posta mduku va ku manager ni khensa ku va mtini ku na mani ka ti-influencer hikwata ka Gaza hi n'wihi mi nga ta laha ni koti ku vona vanhu va mina ka event leyi and I was there to tlhela ni va byela loko I am here to support you because I know you will support me van'wani va ri boss lady va ku kota mara mina hi leswi swi nga vurisiwa xiswona ti-comments na statement lexiya loko mi ni swi khomanisa swi komba ku va vula mina because hi mina nga support laha ka vanhu va ti-influencer a nga ri influencer yo duma laha munhu a nga fika endla video yi va na 1000 wa ti-likes ka TikTok wa ku influencer mi nga lava hi tambela mali u tseka sis wanyana video nya ka TikTok yi va na reactions za 1000 se mi influencer mina u tseka
boss lady va kha va vulavula statement leswi swa la amkhamile vitana muku hey wena phonywana boss lady va ku vamba phonywana yini influence mina dya mali ya mina bava mina ni dya leni ngo tirha mawu ha anga hanyi kahle luya makubona le kerekeni ayisuthi kubela ni kerekeni na ngona ayisuthi kumtsamela enkaya mtsamela kuloya bonyang wakho mina tambeliwe mina ngefambi la utashaniswa hi vun'wini ntombyela tsak ntombyela chava yini famba na ta famba sasa swi nga ri kona laha no penga amka ba mavoko kwana mika muku he kokwani Chauke a hi famba kahle event liya kokwani Chauke kwala mi nga kona Botlores a ndzi tshama ni posta picture ya le ka event liya ku nga ri na crowd mina ni kombisa vanhu ku ri event a yi ri njhani a ndzi tshama I posted the picture ya n'wina na mina na n'wina hi ri kahle ku ri event a yi famba kahle swi tiva va lava swi rindzini mi nga ri katsi ka swa n'wina ku ri event a yi famba kahle kokwani Chauke swi tiva va n'wina mpimapimaka mani swi tivi mina ende munhu loko a la ta ti vitana influencer hikuva a ri na ti-like nyana ta ka TikTok mawu I am a brand mina and I am rebranding myself to a point where even companies can invest aka mina hi ku vona influence leyi ni nga na yona ni tsutsuma ka 48.8 million views in the last 28 days ni tsutsuma ka 258k followers engagement 5.2 million followers on the last 7 days lukulu kupenga Pixana huwa mito arara mwe fronyonyo di like daga TikTok I really did na Facebook de tam khobana ko loko boss lady va ndla live liya le mukhamu phonywana se ni phonywana yalo kwale me phela le mina ku phela le mina nendla swa mina face ya mel Pixana munhu Gagash a cini music wa yena loko ri ku kulaveka yena Chavi a cini music wa yena loko kulaveka yena mi nga ni katsi ka swa n'wina mi byela mi nga ni katsi ka swa n'wina mina mi nga ni katsi ka swa n'wina okay Chavi a rhambiwile a ri MC ntirho wa koko a fambisa ma-section huma heleli ende la ta va addressa va sala ali kokwani Chauke milangi mi heleli na ma-section ma tibrata n'wina I choice ya n'wina lava fana vo tala va ka Gaza laha va teki vavasati va swifevi lava hina hi tiva ku ri vanhu vo xavisa mara va teki va lovola vo tala kwala vo tala laha u hi byeli mi endli ti-white wedding vo tala laha na vanhu vo tala va xavisa va xava ka vona laha mi ya hisa mi ya teka xitoko xa vanhu mi xi vuyisa makaya a hi vulavulangi hi swona hina sweswo u mi byela ku ri kokwani Chauke loko va taki ma-section a ma heleli va va endla vanhu lava va nga ta hanya na vona I choice ya kokwani Chauke and ni twi ka ti-video va ku veri va nga tisa joni ro sungula it's something swa voho it's something that we should cherish na hina as hi ri vanhu van'we na voho mara ma-section a ma heleli leswi tiposta ta mi ti endlaka vo n'wina hi to ti endlaka ku va na hasahasa leyiwani and a ni swi voni vo n'wina se no mi byela va jita sweswi loko mi endla swi vo n'wina swi endleni ku ri vo n'wina vo ma heleli na ma-section mi vukula mi ku mi vukula mi ri le sayitini mi nga involve vanhu van'wana loko ri mi lwa tinyimpi lona tinyimpi ta n'wina mi nga tshuki mi fika mi ti selecta ku hina vambirhi hi rhandzaka ku boss lady na kokwani Chauke hi mbilu ya hina hinkwayo mi tshama sapota hina hi ku tirha loko u la ta byela ku mina ku ri na mina kokwani Chauke ri va tirheleni kokwani Chauke ri va tirheleni kokwani Chauke va ku heta ku borha mati ka hina a purasini ra ka hina last week se loko mi lava ta fika mi rhasa mi ku a wu mi langutisa mani mi nga ni katsi ka swin'wina kokwani Chauke mi nga ni katsi loko boss lady ku ri ku vulavula Gagash a va n'wi vuli vitu loko ku ri vulavula Chava va n'wi vuli vitu cause hi nga tshama mi nga hi mbambela loko boss lady loko ku ri ku mi chava ku va vula hi mavito tisani list yaleyo laha a yi tila list yaleyo hi va byela one by one Chava nga zanga posta ka siku na ra hi 1 Chava siku ra hi 1 a ku hi fambe Diamond Walk ya pfula ka xikukwana ra hi 1 mina I posted 4 times I posted my picture I posted tables I posted the venue ntlhela ni vula ku ta tsakisa ti-post confirm go to my timeline you'll see ni pfumala na movha wo driver ni pfumala na petrol ni hayara movha 500 rand 500 rand u ni veka kaya ni fika ni chikela ka kokwani Chauke ka xikukwana bag ya mina leyi
vutomi bya mina shem hi ku fostela ku lata ku je aminyi mara wa ta hleketa ku kokotsa ku ni kombi rhadu suka la ni ya kaya ni nga rana movha ni ya kaya cause mina decide mina guys I'm busy building Gaza Kitchen ni busy Gaza Kitchen mina le ku tirheli Gaza Kitchen ni pfala swilo hinkwaswo na vatirhi va mina va byela ku namuntlha hi nge tirhi 3 days hinkwayo yini ka holiday ni tsutsumela kokwana Chauke phela mina mi nga rivali mina ni vuyi kaya hi Good Friday mina ni vuyi kaya hi Good Friday na madyambu ni kha ni vuyela event ya kokwana Chauke leyi nyamuntlha mi nga ku ni vambeni hi ku lava ku ya mi ya kuma xiculu ka kokwana Chauke vo nyan'waka va mi byela tsek I played my part mina ni ya kokwana Chauke no loko ni fika ni yimisa malebvu ni ku hi me for you tlhela fika ni xava tlhela fika ni nghenisa na vanhu hi mali ya mina namuntlha va swi voni swi ri nchumu kokwana Chauke na mi rhandza mina le Botlores and ani mi rhandzeli mali ya n'wina a ni na n'wina mi ri mi lo khuvutiwa ncila hi movha mi ya tsarisa mi kuma mali ya rhafu na mina ncila ni khuvutiwile mi ni khuvutiwi nenge a ni khuvutiwangi ncila se na mina loko ri ku i mali ya rhafu leyi vanhu va Gaza va vulaka yona na mina ya rhafu ni ta yi kuma a xihundla sweswo hambi ha va endla hina yini mali ya mi ya rhafu yi fanele ya kokiwa munhu lava nga guga hi mudende swo boha nghena u twa ku va u nge se nghena mara loko u tsarisiwile ala kobvo swo boha nghena a ku na xitsotsi a xitsotsi ku hava u lava ku ta ku yini hala hey kobvo ya kokwana Chauke ya Philani a nga zanga mi sapota i lo fika nghena 2 minutes a famba mina ni nga famba hi 4 ni nga fika hi 11 ni fika half past 10 futhi kha yi kota to 11 ni ya famba hi 4 nampundzu that time a ni lu byala ni vona tinqambi hinkwato ti nga performa mina kusukisela ka vo Simi ve Sami the Pro hinkwavo na vona va mahelelo va nghena va vukula stagini I was there King Mulanda I even made videos that posta mduku mina mi sakari King Mulanda va performe nkarhi muni around 2 past 2 to 3 Mulanda loko a ta fika laya mara nyamuntlha mi fika mi endla ngaku hi n'wina mi lava ku ta vavisa mbilu ya mina mi lava ku ta ku ni nga rili ko twa ku ya Philani u nyenyela ngopfu mi le ku twa vanhu fana mala wena loko va rila mi loko ku ri na kosi mi rila eka va lovile buti Daniel leswi mali va rilisaka swolo va rila ku mali va loko va lovile na mi leswi rilisaka swolo ku twa ku vava because I believe ku mina mala wena hi va kha hi twa ku vava from andeni so loko vona mina le ka twa ku vava a ni fana mala wena loko va rilela ku ri mali va loko va lovile afana u swi tiva sweswo na mina va kha twa ku vava se mi swi tiva ku munhu un'wana na un'wana loyi a rilaka hi loyi a twa ku vava u nge rili ku nga twi ku vava but loko za u rila u va kha twa ku vava mi tolovela ngopfu n'wina kokwana Chauke na va rhandza mina na va support va ni support and loko ni ri ra yona ngwenya I feel free ni va nyikete ximovha xa mina xa baby green giya ni jikajika hi xona kokwana Chauke vanhu va za va twa ka xona kokwana Chauke kokwana Chauke loko no va ni ri ra yona ya swi rhandza ku ni meka xo ku ni tshama ni tsakile mara nyamuntlha boss lady loko va ya ka live va fika va hlamusela swi nga hlamusela a swi huma mbilwini ya vona boss lady swi nga swi vula hinkwaswo ka live a swi huma mbilwini ya n'wina n'wina mani a yi swa mi titwisa swona mara leswi swo mi tumbeta mavito mi chava ku vula ku Gagashi Chavi Mgobozi na vo Gaza Bosha la hinkwavo mi chava ku va vula mi tirha ku influencer ti-influencer ta Gaza boss lady a ti tiva mi nga zi mi tumbeta mi chava hi kasi ni ngo to va byela mani fuck off mani fact chava hi va byela boss lady ve le ku chaveni boss lady ve le ku chaveni hayi i ti-influencer timbirhi vulani ku Chavi na Gagashi vulani ku ri i Mgobozi na Gaza Bosha hi ti tin'wana ti-influencer okay a hi Chavi a hi Gagashi a hi Gavaza kumbe na lavan'wana va rabeni mi raba na mina chelani lava ngo ti-influencer i vo mani a hi vulavule ntiyiso swa ku hala na hala i vo mani a hi vulavule ntiyiso i vo mani a hi vulavule ntiyiso i vo mani ke i vo mani no one Gagashi a nga yanga kokwana Chauke hi ti-reasons ta yena and ti-reasons ta munhu un'wanyana we must respect them Chavi a nga yanga kokwana Chauke hi ti-reasons ta yena ti-reasons ta Chavi we must respect them Gavaza a nga yanga kokwana Chauke a ri MC hi ti-reasons ta yena why Gavaza nga yanga kokwana Chauke a ku mina ni na n'wana na mamisa hi ti-reasons ta yena Mgobozi a nga yangi kaya a ngo vula ku hayi manager movha ya mina a yi nga ri kahle
Gaza Bosch a ko fika a vula la yena a ku aliyangi kokwana Chauke hi mhaka ku ri a crash vana a va fanekele ku va na ntirho wa le crash ya yena so hi swi swin'wanyana mi tolovele ku famba mi tambela mi twa nga ta mi tshika ni mi tshiki tolovele famba ka mi ni humesela moya lawa ya ni va muwile matani va ku sukisa ekaya ni hefemile le henhla nga ri network la li nga ta fika loko yi gifo li kona ni ya Bosch nchava yena va nchavi ene I'm busy ku mali u ta ku yini forward I go philani hi mina a ndzi tshama no lovola munhu kokwana Chauke va swi tiva ni mi sapotile ende vo tala va lava va nga misabongote va rilela ku ya va sapota suku van'wanyani kwala minkarhi u ta hi vula mi ya dyela mali leswitini mi ya dyela le ka suku leyi u gavaza tisaladi mi ya kapulela le hayi phila loko phila kona hambanga sani ngidyela vudyela byo van'wina mi ya ku mole no la ku dyela Gaza yin'wanyana ngwenya yi ri ti-influencer ta ka Gaza a ti tirhi ti fa ti dyondza ku tirha hina loko n'hweti yi hela nghenisa na 30,000 40 kha hi katsa ya vuchonisi katsa ya magija hi katsa ya liya swikweleti swa khale swi nga na ti-interest hi katsa ya tibolo ta ti-Hollywood na ti-Betway hi katsa ya minyikelo loko kha hi famba ku apatwini kha hi blessiwa a ni ri ka event ya kokwana Chauke mina ni vuyele 140 a ni ri a event a stadium ni vuyela 200 phila leyi 200 ta xava swin'wana na swin'wana hi la hanyikeriwa loko mi ku hi twa ndlala ho mi langutisa ko va ka a hi na xo xava hi ku komba ku hi na mali a hi na mali hi swin'wana hi hanyela swin'wana whatever that I'm fighting for ka vutomi lebyi a ni hanyeli ku luma na swilo swa mina ni hanyela ku nyiketa swin'wana mi nyabadi vo n'wini manya mawu ni teki pfhumba kwala loko ni ya Cape Town ni kandziyeliwini yo we i ya endla ni Cape Town hi movha liya i ya endla ni Cape Town tlhela ni vula loko vanhu ku za ni ya Cape Town ni endlela ku va ni nyiketa ku tshemba ka vanhu lava hanyaka ni vutsoniwa leswaku no loko vanhu va ku ri i mutsoniwa loko ku ri xikwembu xi ku nyike nyiko it's possible ku ri nga kota ku endla something hala endla ni Cape Town loyi ni tsandzeki no reza 15,000 hi ti-donation hi lava ya vafana van'wanyana va ku hala matikweni hayi boss lady i vula yena Philani boss lady a va ku hembeli ti-comment leta ti ri laya ya mi vula vo Philani vona va famba va dyete mali a ndzi ta dya mali loko kokwana Chauke mi nga ni kasi ka switimali to kokwana Chauke mi kokwana Chauke ni va sapotini tlhela va xava na swa mina and a ni va zondi kokwana Chauke boss lady a ni mi zondi la ku basisa ti-followers ta n'wina ta mi ri ku ti endleni ka live namuntlha ti ngo vulavule ku n'wi mazonda mi la swi tiva loko ku ri ku lhaka leya ya ku ni sapotini kha mi nga ni koti vula mina boss lady mi nga chavi ku vula sweswo loko ku ri ku vula Gagashi vula ni mavito mi chava hi ku vula kasi mi ngo chava ku vula ku ri hina chava hi ku sapanga hi sapotanga chavi chava nga postanga wa swi tiva na yena nakona ka tshama ko chavi wa swi tiva a nga postanga na nchumu kokwana Chauke even a single day chava nga postanga I did posted 4 times mara namuntlha mi teka mi chela bilini mi cumeta ku fana tissue manya no mi byela tag nkarhi ri ku hluphekisiwa mina ni fela yini ku lunga loko mi la fika lunga laha mi tlangela henhla ka yena mi huwahwela laha kokwana Chauke se tshama ni va nyika advice laha hi vo ti-advice to tala ngopfu ka ti nyika kokwana Chauke namuntlha la ka Facebook hi advice kokwana Chauke ku nsati wa yena swi yini u lava ku advice munhu nkulukumba wo taniya wena u lava ku advice kokwana Chauke we i tsandzeka maxaka ma wena lama ma zondana ku rin'wana ri nga ha ngheni hala ka hahani wa wena rin'wana nga ha ngheni hala i la ku advise kokwana Chauke u tsandzeka maxaka ma wena shame ti-advise namuntlha kokwana Chauke mi la ku advise mali na mali ya mali boss lady u na ti-right kwata ku vulavula whatever a xi lavaka i nuna wa yena se mi nghena kwihi boss lady na n'wina leswiya swo mi chavachava tisa list ya vanhu lava mi nga swi tiva ku va va sendele mali kokwana Chauke va byela ende mi nga tshuki mi vulavula vanhu va kumbe ku ti-influencer hi munhu ku va ri na 1,000 ya ka TikTok mi ku i ti-influencer hikuva u ri na ti-like ta ka TikTok aminyi kokwana Chauke ni ma advice nchumu mina lexi ni ma advice-aka xona hanyani vutomi bya n'wina mi ngo nyikiwa Xikwembu
he iya cheletela Gagasha n'wi cheletela mali Gagasha tsandzeka no ya le kokwana Chauke loko ku ri n'wina mi nyika vanhu mali mi va nyikela ku va tlhela va vuyisela mbula loko ku ri ku mi nyiketa vanhu mali ku va tlhela va return ti-favor mbula because vanhu van'wani va nyiki mali va tibyela ku maybe mlovo na mali kokwana Chauke loko va nyika munhu mali a va nga nyikeli ku vula ku nyikela return ku return favor mara loko ku ri ku vanhu lava nga nyikiwa mali loko wa Chauke a vo va xava ku va ta endla swin'wana va rhongo loko va nga tlherisangi favor a ti tshani xo ku wa Chauke mina swi endlaka swi suka mbilwini ku va ku munhu wa rirhandzu na mbilu wo hanya kahle ka Gaza mi lavi mi lava lava vo tshama mi tambela nhloko ta vona laha manya mi nge khandziya minhloko mi hanya ka mina ni manya phela timhaka ta boss lady wa Kwacha mi boss lady na problem lavo loko ri va vula ku tira mina it's fine accusation is not a proof it's an offense so mara na swi tiva va vula mina because ti-comments letani a va kha va ti sapota hikuva kha va vulavurisa sweswi a na problem na swona mina mara mi va sapotini tlhe fika humesana mali ya mina so va nga vonisi ka ti-influencer ta ku veri a ti tangi ta va support kokwana Chauke na to va support mina ende mali ya kokwana Chauke leyi nga yi dya mina mali ya ti-reference yin'wanyana to tshama dyongo loko Chauke mina ni va ni yo tala customer ni hola mali mina leswo tala leswiwani monya tshama ku nyiyeriwa hi n'wina mina xikwembu xi mi katekisa n'wina mi tivaka na ti-protocol ta n'wako xikwembu xa mi katekisa mi endla ti-protocol teto hi mavito ma hina kokwana Chauke na mi sapota na to mi sapota na problem na n'wina mahelelo na ma-sanction you must limit the way of doing things mi nga ti categorize n'winyi wa mhaka nga categorizanga because mi endlesela ti vutisa question ku why mi ti categorize va n'wini va vona mi byela ku ri vo n'wini mi rhandza kokwana Chauke ivi hina van'wani va nga vuli ku yini va rhandzaka i dodi sweswo thyaka sweswo mi swi tshika na vo n'wina sweswo kokwana Chauke loko va mi thola ku mi ya vukula ma-sanction a mahelele fambani mi ya vukula fambani mi ya vukula fambani mi ya vukula mara mi nga vukuli hina mi raha timbambu so ke mi lava ta vuka mi ti vukulisa vanhu va kula lamini mi nga vukuli movha karhi hundza cause loko mi ku hina va two hina hi rhandza kokwana Chauke like you are trying to say ku hina kokwana Chauke hi ri ti-influence he baba mi nghena ka 20 ka mina you are not bigger than me I am on millions rich all over the country ku hava rixaka leri nga tiviku mina ku hava from Mexico Facebook ya mina komba ku ri there are people who are following me from Mexico from Dubai from Zambia Namibia Malawi Kenya Egypt Nigeria. There are those who see my content. I posted a video ya mfana loyi nga bizo enzwana yi share munhu wo duma wa le Tanzania yi share munhu wo duma wa le United States of America. I'm telling you things that Facebook is giving me feedback ku video yona ile ku tirheni kahle kwi and I'm getting paid in dollars for that video. So mi nga fiki mi la ku ta endla ku vun'we hi mitlharihini hikuva mi tivekela ko level yo karhi ku hina hi nga ka level yo karhi ema-sanction vula ni straight ku Chavi a nga tangi Gagashi a nga tangi ene a swi vona swi nga swi rhumeliwa vanhu ku swi posteni Gagashi cheleteriwe mali mara nga ya kokwana Chauke se Gagashi a fanekele yehe hi ku ya hi yehe a endle swi n'wi lavaka swona se loko ri vula swona n'wi byeleni mi ku chava yini Gagashi n'wi byeleni se mi yimela mihi ku mi ta fika mi tlhuvutsa mina mi ni ri manya tsek xansi munhu mi nga tswalangi u ta fona xanisa mi ni ri manya sis aminyi tsek bye good night mnduku napundu nabuwe the return of this life na continue mnduku napundu kwala ka boss lady naza ku bvo mavito ma vanhu ma boxiwi tsaka ku famba mbambela nwako